Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajilla Meghalaya, hakini ki kandidat sngi balalen, karan hapadeng kajing bam syongsong, na kajingja hakashnong ichamati, haka arpo pratrek, ubnai rempang, mentau snam arjar arpo. Kebalapan ki wenru shiki wepar ki benta jong kajalla. Kani kadai ru kapor, haka ba ki kena ba ki samla, kidang penkre banyakon ni ki examen paper, kamtam ki examen secondary school living certificate, bat ka high secondary school living certificate. Kebalas dang nadu ka artereng, mentau ubnai leber, usnam arjar arpo. Kumta khnang banyat bet yaranti ka jinglet tho examen jong ki samla par ki khna ha East Castle district ki bor panya district kila penbet penbiang ru ya borok ki jingdon kamtam ki bor pahara bat ki kali da ki bas banlen on ki samla shi ki jaka tho examen bat hadin baladap tho examen ban penpai pat ki shaki shnong jongki ya kani lai tho da ka deputy commissioner jong ka East Castle district ka kong mat siudor war nongbri haka jikran kerpang bat kinang patai kubor haka janmiet jong ka arterek mentahi ubnai leber arajar arpo gua menyetu ba ka jing long di exam kayak bet bat kalau menne resmi ka outcome dong ba pendai point arpo persen ka attendance jong kinong isin kinong yale semen ka arrangement ka security arrangement habaro ki examination centers kalau in place ESP binang sidap ya kan ham detail minta kata di way but ni kepat ya bro di mi pa bagian let ni tapi penyalam ya ki kon ki le ki exam ki ajing pen biang de ki bos haki school ki ba ki mi nama ki ban school her but tu ki bos kin sawan yalam ya ki na security centers rengkat bat kajing pahara jong security ya kaya ni klien mi pat ni sampai yo mereka pun jingti ni bang yo anak education department kalau makin kita ni kena sekolah